بس راسه. هذا الدنيا او كانت شغل ساندويتش انا وجه. انا ابو صمنا معادي جزاء بخو. كلام عافيه بين كلام جيب زي ده. işte siyasi. هنگ چند ساعت شد گریبان گو پشتی بیا 24 ساعتی چه کارگری همی هست شلون بود خودی گلک باشه بسو کدیف اویدو ما بیتوصل داشکانده که گوته بازرگانی على اساس تشتتو سونینه اگه وصلت گلک باشه بس نو که بریم ولی که پا طبعا بتر اینو که پشتره پشتره یا بردوام میشه یا بردومش وطبعا والده تجلس وطبعا كجلك sen kel gerek işte maletin müşteri ne eviş trozi ne خذ بجدي في موضع عم نصر بوزرگوني بو عم ترازنا Allah'ın götü ne lan Allah tarozi بعد والله موضوع مش رازي بس موضوع طالع ما يمر فرصه benim bas yok da ده انا حلوه رازيه اگه وصل ببینید گلک باشه inşallah di başlarım ya İflas kardeş Cenab-ı Muhtarlar birinci salı Daşkandırya. bu fırnya önce de berdevam bir Birinci salı Hatanlık'a bende. كو برزون بيتجلك بوشه بس كي واجد بيجي خاطر اللي Birinci salı Daşkandırya. يوصل بيتجلك بوشه عم جلك مرتاح يوصل inşallah devam edelim biz serkefti de bereket edin inşallah cezaya ceza